Mwaramutse neza shuti bakunzi bara Defense TV, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose. Muri iki gitondo uwitwa Ngoma Nzito twari tumenya amakuru yuko ashobora kuba yari yarashwe n'ababarwanyi ba M23, ariko tubazaniye ndi makuru akomeye cyane asa nkaho abusanyije nayo ngayo, kuko uyu mugabo ni muzima cyane, ni mutaraga, amaze kumubona neza cyane. Numubazarendo benshi muri video mbonye nini cyane nk'iminota 20 ubwo yararimo apanga operation zo kuza kugaba ibitero bikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23. Hanyuma uyu Ngoma Nzito bikaba biri kuvugwa yuko yari yicanywe n'umujenerali hano neza muri hoteli imwe hano mu mujyi wa Uvira. Uyu mugabo rero akabashije kuba arusimbuka, gusa bisa nkaho bamwitiranyije kuko abazarendo b'abajenerali ba autoproclame buri aba bari beshi cyane, ahubwo sinzi bashobora kuba bari bibeshye amazina. Hakaba rero ku munsi w'ejo aribwo hishwe abasirikare babiri bo bafite amapeti ya general, ari kumwe n'umuzarendo ni autoproclame. Uyu nguyu nawe ubivuga yuko yaguye muri imirwano, bikaba byakekwaga yuko ari uyu nguyu Ngoma Nzito, ariko uyu mugabo nkaba maze kumenya neza amakuru akomeye cyane avuga ko uyu mugabo ari mutaraga, ndetse ari no mu ma operation akomeye cyane ari gutegurwa kugira ngo agabe ibitero bikomeye cyane kuri M23. Hanyuma rero bikaba byarahwihwiswaga ku munsi w'ejo yuko yapfuye, ni mu masaha y'umugoroba ngira ngo byabayeho, ubwo twatangarizwaga amakuru avuga yuko abasirikari cyangwa se bamwe mu batasi b'uyu mutwe wa M23 turwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa ngo baba bagize gutya bakinjira mu matware ya adu cyangwa se mu birindiro by'umwanzi, ngo bakagenda bakicamo abajenerali bageze muri babiri. Bityo rero ibingibi bikaba bimwe mu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho bikomeje kugenda bigaragaza ko bano barwanyi ba M23 nta mikino bafite. So ndagira ngo dutangire n'amakuru yacu, nge nta byo gutinda ndibuze kuba ntindamo. Duhere kuri aya makuru akomeye cyane y'uyu mugabo bita Ngoma Nzito, n'umuzarendo ukomeye cyane. Biravugwa ko uyu mugabo yavuye ahitwa mu Minembwe aho bitazarugezi, arahunga yerekeza mu mujyi wa Baraka. Ageze muri Baraka bimwanga mu nda, yumva ntiyava mu rugamba, gutyo ngatemo wazarendo aho zakaba arizo zihunga hakaba ari wahunga kandi azibereye umuyobozi. Hanyuma rero uyu mugabo biza kurangira afashe umwanzuro, navuga ko ari umwanzuro ukomeye cyane aho kongera gusubira mu rugamba, aho rero agiye guhangana na bano barwanyi ba M23. Amakuru avuga ngo kirebe, ndagira ngo aya makuru tuyakore twitonze kuko na makuru akomeye cyane mugiye kumenyeramo byinshi cyane, ndetse na operation n'uruhare rukomeye cyane rukomeje kugirwamo n'ingabo z'u Burundi. Uyu mugabo rero bivugwa yuko yari yahunze bikaza kurangira avuye mu ntebe z'ubuhungiro muri Baraka mu mujyi indani, aho yari yahunganye na wazarendo zino zino za birozi bishambuke. Yego ni birozi bishambuke, yari yagiye kureba birangira nazibuze. Amaze kuzibura rero afata umwanzuro, aravuga ati reka nongere subire mu rugamba, ngajye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Namaze kuba mubona neza cyane rero aturutse mu mujyi wa Uvira n'amamodoka meshi y'amajipe, ubwo intare za Sarambwe niba muteze amatwi ndabarabuye, yambaye neza cyane. Uyu Ngoma Nzito azamukana na batayo zigeze nko muri 3 za wazarendo, no kuvuga ngo na amamodoka nk'umunani meza ano mamodoka y'amakwasteri ndetse na bino binini cyane, aho rero byari bigiye byose bitwaye abasirikare, ibindi bitwaye ibikoresho. Amakuru mfite nuko azamutse agiye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri no mutwe wa M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ukaza kububona yuko nyine ibintu bitagize gute bitoroshye yabe n'akana gatoya. Hanyuma amakuru kandi nanone mfite akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba, by'umwariko kuri aba bazarendo. Uyu Ngoma Nzito nubwo bamuhaye kuyobora operation by'umwariko hariya hafi na za Bukavu, bikaba byitezwe yuko ashobora kuza gufata uno mujyi wa Bukavu. Ntihari kuzamuka yerekeza agiye aho bita muri za Kaziba, nagera muri Kaziba arajya aho bita muri Sange.
ajye naho bita Runingo ndetse na Kiriba. Utu duce twombi nitwo ari buze kuba yihishemo, hanyuma agaba ibitero karundura ku mutwe wa M23 arebe niba hari icyo yagira gute yakora kugira ngo wenda babe bakisubiza zimwe muri axe n'ubundi ibambuwe n'izi nyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amakuru rero ari kutugeraho kandi dukora ku masoko yacu n'ubundi by'umwariko abarizwa hara mu mujyi Uvira rwagati, avuga ko kandi ibitero nk'ibi ngibi biteganyijwe cyangwa se biba byateguwe bikanamenyekana ngo aba basirikare ba M23 ngo nibwo barwana urugamba rukomeye cyangwa se rufite impamvu nyamukuru ndetse n'icyo bagomba kwitaho kugira ngo akazi kabo kagire gute kabe kakorwa neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Amakuru avuga mu kirere, amakuru aravuga ko uyu Ngoma Nzito ashobora kuza kwakirizwa yombi na zino nyeshyamba za M23, dore ko bamaze kwita M23 ngo ni ishyamba, ni nyeshyamba ngo zirwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa, ariko noneho si ubutegetsi gusa, ntibikiri ubutegetsi, hajemo n'ibintu ngo byo kwicana ngo abasivile ngo barenga 340 ngira ngo murabazi bamwe na bamwe muri mwe ngo bishwe n'uyu mutwe wa M23, bakaba rero batangiye kugenda babakomanyiriza iburyo n'ubumoso. Ariko icyo nakubwira cyo nuko nakubwira yuko bikomeje gusa n'ibigenda byanga, kuko n'ubundi zino bita inyeshyamba za M23 ndagira ngo umusibejo waciyemo umunsi umwe bano barwanyi ba M23 bagize gute bigaruriye tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero kuva mu cyumweru gishije hamaze gufatwa abasirikare n'ubundi ba FDNB bageze kuri 6, basanga abandi 4 bafashwe uyu munsi bafatirwa mu mujyi wa Uvira, bafashwe n'izinyeshyamba za M23, abandi barafatwa bafatirwa hano bita Bwegera naho hafatiwe abasirikare n'ubundi ba FDNB. Aho rero byari biteganyijwe yuko bana basirikare nabo bari buze kwijandika mu mirwano yari buhuze AFC M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi by'umwariko igihe iyi ntambara iko yinjiye mu Burundi. Hanyuma amakuru avuga ngo kirero, amakuru aravuga ko bano barwanyi bari mu 23 bamenya amakuru y'ubutasi ngo bityo bakagira gute bakata bamenya uburyo ki bari buze kugaba ibitero bikomeye cyane n'ubundi kuri bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hanyuma andi makuru akomeye cyane naguteguriye n'ubundi ajyanye n'uru rugamba rukomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mu makuru n'ubundi ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho bikomeje kugenda abivugwa yuko M23 bayikuye mu gace ka Sange, ariko aka gace nubwo bivugwa yuko M23 yaba yagakuwemo, n'amakuru mfite ngewe nuko M23 iri muri kano gace ka Sange, ndetse usibye na Sange bafiteho n'agaparite kamwe baherutse kwigarurira n'ubundi kabarizwa muri ziriya axe by'umwariko n'ubundi zikomeje kugenda zigira gute ziberamo urugamba. Amakuru kandi nanone ndi kugenda nkurura tukiri muri ibyo ngibyo, ndagira ngo dukomeze n'andi makuru ya politike mbabwire naho uko byifashe. Amakuru ari kungeraho none ahangaha, breaking news, amakuru azindutse muri iki gitondo aravuga ko bano barwanyi ba M23 nyuma yuko babandikiye cyangwa se banditse nyine inzandiko nyinshi cyane zikoherezwa mu miryango mpuzamahanga igiye itandukanye ngo barebe icyo bagomba gukora kuri M23 bikabangira, ariko ndababwiza ukuri yuko bino bintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Gusa amwe mu makuru akomeye cyane kandi ifite nizeye neza cyane 100% ajyanye n'uru rugamba ruba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri iyi shuro nanone bano barwanyi ba M23 bongeye kugaragaza imbaraga zitagize gute zidasanzwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So ndagira ngo rero twigarukira hitwa za Biraro 2 mbabwire naho uko byifashe mu mirwano karundura n'ubundi yabayeho ihuza bano barwanyi bayi mu 23 ndetse na coalition bahangaye n'ubundi iyo kuri kote ya leta Kinshasa. Aho rero bongeye kurasana kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo, bararasana nyaboneka ibintu biza kuba bigenda abihinduka bibi cyane. Nibwa nashobora kubabwira ati byabaye bibi cyane ntunyumve neza, ariko ushobora kunyumva bitewe n'uburyo ki mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubizimo. Amakuru kandi ari kungeraho n'ubundi akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kuba, ndagira ngo mbabwire tumwe mu duce tugiye dutandukanye namaze kuba mbandikira neza cyane hano kuri ikayi yanjye turi kuberamo urugamba.
ugiye kubabwira uduce tugeze kuri tubiri turi kuberamo urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi ba M23 bagiye bahangana n'ubundi na coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ariko n'ubundi bikarangira byanze bano barwanyi ba M23 bakaza kwegukana itsinzi gutyo. So amakuru avuga ngo iki rero nibyo ngiye kugusomera neza cyane. Kare mu masaha y'umugoroba saa moya n'iminota ngo 11 habaye ibitero bikomeye cyane ahantu bita mu mikenke. Ahangaha ni muri hano muri za Mfizi ndetse na za Mwenga, by'umwihariko hano muri zino axe z'Umurenge, hatuye bano baturage mu bwoko bw'abanyamurenge, niko biri kuvugwa. Andi makuru aravuga nanone ati yongera arambwira ati ariko kandi turetse na Mikenke ndetse na kandi gace kitwa Rurambo nako kari kuberamo amasasu akomeye cyane. Ahangaha rero niho naho ibintu byabereye ibibazo. Hanyuma nanone ibindi nanone biravuga, andi makuru nanone aravugwa ko bano barwanyi ba M23 bagize gutya bagatungura coalition hara mu mikenke by'umwihariko aho bakubiswe nyine bikaza kurangira bahunze, kugeza ubwo batangiye kwibaza ibibakubise bagira gute barabibura. Bivuze ngo zino nyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa nazo ntago zoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubona yuko nabo batagize gute batoroshye. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ndi nkomeje kugenda mbabwira nyine n'ukuntu biba byifashe hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo tugaruke kuri jenoside ikomeye cyane yapanzwe ikaba igiye no gushyirwa mu bikorwa n'aba basirikare ba FDNB. Abasirikare ba FDNB rero bemeje ko bagomba kwica icyitso cyangwa se ngo burimwe n'ubundi ubarizwa muri rino shyaka rya Joseph Kabila Kabanga cyangwa se rino huriro n'ubundi rya Alliance Fleuve Congo ni M23 AFC, nyuma bare twirwaneho mu rusange. Abangaba rero ngo ntago babashaka, bose bashaka kubabona nyine bagize gute babishe. Ubwo ndavuga kuri kote ya leta Kinshasa, ubwo niho mpagaze ubu ngubu. Leta Kinshasa ivuga ko bano barwanyi ba M23 ndetse n'aba batwirwaneho bagomba gufatwa bagafungwa bagakurikiranwaho ibyaha n'ubundi bakoze by'intambara, hanyuma bakabona bagahabwa imbabazi. Hanyuma andi makuru nanone ari kuvugwa by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba anakomeje kugenda nkurikira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ugereranyije nuko byari bisanzwe. M23 ubu tuvugana, breaking news, mu bitero karundura bikomeye cyangwa bitero shuma n'ubundi babyagiye bitegurwa ngo bigabwe kuri AFC M23 by'umwihariko ari muri za Goma ndetse n'andi agiye atandukanye. By'umwihariko barashakisha umujyi wa Goma, bagashakisha umujyi wa Bukavu, bagashakisha n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, kuko ibyo bice byose cyangwa se zo axe zose zibashije kwigarurirwa tayari igihugu cyaba kiba cyahindire cyangwa se gusenyuka k'umutwe wa M23 kwaba kugize gute, kwaba kugiye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru kandi nanone ari kongeraho by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba rukomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kongeraho akomeye cyane by'umwihariko y'imirwano ikomeye cyane n'ubundi iri kubera muri zino axe n'ubundi za Uvira ndetse no mu tundi tu axe tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwamo bano barwanyi cyangwa se tubarizwamo bano ba Wazalendo, bakasanga abantu benshi cyane. Hanyuma rero bino bitero bikaba byagiye bikoraho cyane ku rwego rwo hejuru cyane n'ubundi ku ruhande rwa coalition bakaba bagiye bahangana, bakaba banatsinzwe bakubiswe ruhenu n'uyu mutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa wa M23. Hanyuma andi makuru akomeye cyane n'ubundi ajyanye n'urugamba ruri kuba, ndagira ngo nkubwire neza cyane yuko ibintu bitoroshye. Ibintu ntago byoroshye nyamara M23 yakomanyirijwe n'amahanga, barashaka kubahindura abateroriste. Abangaba rero bano bica abantu mutwe nyine witwaje intwaro udafite icyo umaze, ni nko kumva za Al Qaeda, za Al Shabaab ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye.
hanyuma M23 akaba bashatse kuyigenza uko nayo ikagira gute ikabyanga. Hari gukinwa umukinyo wa politike mu minsi mike cyane, muraza kuza kumva neza cyane uwaje kuba agira gute yegukana ibyo byose. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire andi makuru akomeye cyane by'umwihariko ajyanye n'iyi mirwano. Amakuru mfite akomeye, igisirikare cy'u Burundi FDNB, Wazalendo ndetse na FRDC, amwe mu makuru akomeye cyane mbafitiye ari kuvugwa by'umwihariko y'imirwano, by'umwihariko y'ibitero n'ubundi bigabwa kuri zino nyeshyamba zayi mu 23 mu bice bya za Warikare ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndagira ngo rero mbabwize ukuri yuko ibintu biba bitageze gute bitaba byoroshye. Kubera iki rero? Ushobora kwibaza ati kubera iki ibintu navuga ko ku ruhande rwayi mu 23 bitoroshye. No kubera yuko tayari nubwo bimeze bityo, bigaragara yuko muri YouTube akirimo ikibazo gikomeye cyane. Bigaragara neza cyane yuko hano kuri YouTube naho habamo ikibazo gikomeye cyane cy'uburyo ki bamwe muri twe dutangamo amakuru ugasanga ngo twagiye kuri kote imwe ya runaka. Niyo mpamvu rero mbasaba mwese tubana hano kuri uno murongo wanyu wa YouTube wa La Defense TV gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza dukurikirana amakuru neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, by'umwihariko ajyanye n'urugamba rubera no Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbe mbashimiye, mu kanya gato ndabazanira amakuru ku buryo burambuye arimo amakuru menshi cyane. Reka dusubire, mugire igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Bye bye.